letholakala so bathi ke mayisi ku first cycle ke yawo ama periods uyayeka shuthi angithi ifika in 3 months ikhule bese iyathomba ithomba njengomuntu wesifazane le stage lese puberty angithi ibona bezla ngamancanyana uyabona ukuthi uya develop yakhula bese uzobona ke first cycle ke la ekuthiwe uyayeka bayengena kuma periods okuqala mayisiya kule cycle yesibili ila usozomela ulale nayo khona kwenzeni ulale nayo uyimithise angithi lapho engifundiswa khona ke pushing angithi leyo nto lamakhehla angifundisa lokho ke ukuthi uzoyimithisa yabo siyabona vele ukuthi asifuni ukuthi ulo usebenzisa into zegazi lomuntu ongamazi yabo angithi thina sikunika isikhwama so kufanele umuthi ube negazi lakho yabo kusho ukuthi lokho ebenginako leyalimo lokho kuvela ukuthole nje la akunalo igazi lami kufuneka lokho okunegazi lakho negazi lami so kimi akushiwo ukuthi akubekwa raw bizwa ngokuthiwa sikufundisa